Noktias
harapannya palsu. Mas Yusri sing duwe tumpang segitu lu Mas Yusri sing duwe tumpang naruh hati wong sing jin sing dipilih bapaknya Alexa, bapaknya Alexa, bapaknya Alexa, bapaknya Alexa. Cinta akhirnya menggawe lara, hati sun hancur, batin kesiksa. Bapak nih Alexa sayang, bapak nih Alexa iman, bapak nih Alexa sing paling borak. Cinta nih cuma menggawe lara. Promus Media, Mas Yusril, Mas Yusri, Mas Yusri, Mas Yusri, Mas Yusri, Mas Yusri, Mas Yusril, 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 Mas Mas sing de pelumpang, 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 bapaknya Alexa. Bercuma tek eman, bercuma tek sayang, lamun akhirnya bapaknya Alexa sirah milih wong liya. Bapaknya Alexa, bapaknya Alexa. Sonok Epi, Sonok Epi, Sonok Epi, Sonok Epi, Sonok Epi. Awas sirah wis kelale, janji-janji lagi bengi, ama kesibe. Sirah milih wong sing bapaknya Alexa sudah bilang harapan ini palsu. Cinta ini segitu kita sinaruh hati wong sing jin sing dipilih. Siapa ibu? Nokias, 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 Nokias. Cinta ini cuma menggawe lara. Nokias, Nokias. Hati sun hancur, batin kesiksa. Netes banyu udan tuh di barang rasa, sirah tega ya nanti hati. Nokias. Cinta nih cuma menggawe lara. Nokias, 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 Nokias.